zelo se veselim, da v svoji družbi pozdravljam še eno zelo posebno osebo, polno življenjskih izkušenj, ki jih je strnila pravkar v izdano avtobiografijo z naslovom Home for a Refugee, torej Dom za begunko. Devi Mohan je moja gostja. Devi je vodja himalajske šole tradicionalne joge, je ambasadorka Mohanji organizacije in tudi žena indijskega guruja Mohanjija. Skratka, Devi je svetovna popotnica, ki je trenutno v Indiji. Devi, lepo pozdravljena. Hvala puno, Taja. Divan uvod. Kdo je Devi? Kdo je? Kakšni so tvoji začetki? Kakšna so tvoja izhodišča? Najprej na Kosovo, v Rim, v Ameriko, v Dubaj, v Indijo. Ja sam izgubila detinjstvo sa 13 godina. Ja sam bila izbjeglica, pošto sam za vreme rata u bivšoj Jugoslaviji saznala da sam etnički Srpkinja, što je za mene bio šok jer smo mi živjeli u Hrvatskoj i ja sam bila ubeđena da smo mi Hrvati. Kao djetetu je to sve jako teško razumjeti. Znaš, i onda kad je krenula ta mržnja, kad su krenuli neke pucnjave i sve to, kad su pretukli našeg susjeda koji je bio Srbin i moj tata je bio sljedeći na listi, znaš, onda ti se sve okrene. I taj mrak tog nacionalizma, na svu sreću u Sloveniji ste dosta bili pošteđeni toga, ali stvarno je bilo strašno što se dešavalo i u Hrvatskoj, i u Bosni, i na Kosovu. I ja sam žela da posvetim svoj život razumijevanju ljudske prirode, gdje mi odlazimo u te neke životinske, mračne energije, gdje postajemo toliko korjeli i sposobni da mrzimo, a gdje možemo izaći iz toga, prevazići tu sjenku u sebi, što bi Jung rekao, i otvoriti se ka jednom dubljem razumevanju jednih drugih. I tek kroz tu svijest, kroz tu zavest, možemo da dođemo do energije koja održava mir. Jer mir nije dovoljno samo postići, nego ga i živjeti i održavati. Jel? I to negovanje mira je u stvari ženska energija. Sve što je negujuće, što je nesebično, ulazi u žensku energiju. Zato je po meni jako važno da osnažimo naše žene, da bi imali stabilnost u porodicama i da bi imali stabilnost po pitanju mira u svijetu. Ja to vidim prvenstveno kao tu negujuću, nježnu žensku ulogu. Ja? Tako da sam ja se posvetila, ja sam sebi obećala da ako preživim sve to, da ću završiti visoke studije. I za mene je edukacija bila jedini način da izađem iz uloge te neke jadne izbjeglice. Ja? Bilo mi je jako teško kad sam pala iz jedne onako dobro stojeće porodice, iz kuće sa 3 nastropja, 3 kata, sam pala na to da živim od Crvenog krsta, da nemam ni novca ni za hranu, da gladujem, da ne znamo gdje ćemo prespavat. Bukvalno smo bili na ivici egzistencije i to izbjeglištvo i taj mrak me odvelo u jedan potpuni krah. I to je, kasnije sam saznala, se zove tamna noć duše. To postoji termin za to. Tako da, jako sam to onako duboko opisala, sve te faze, sa željom da čitaoc, u mojoj knjizi, sa željom da čitaoc prepozna sebe. Znači, ne radi se samo o meni. Radi se o tome da smo svi duboko povezani jedni sa drugima. I kad jedna osoba prolazi kroz metamorfozu, kroz transformaciju, kroz svoju bol, drugim ljudima se možda dešava ta bol na drugi način, možda mu je neko drag umro od kancera ili je doživio, ne znam, zlostavljanje seksualno ili bilo što koje je tu osobu odvelo u mrak. Ali taj moment pada u mrak i pronalaska tog dijela sebe koji je svjedok i koji nas uvijek odlači da se uzdignemo iznad samog dualiteta iskustva, fizičkog iskustva, emotivnog i mentalnog, i da pogledamo sve to sa stanovišta svijesti. To je, ne može se doživjeti teoretski, ali kad se prenese iskustveno, ja vjerujem da pokrene taj neki
magični mehanizam u nama da i sami krenemo da tražimo to prisustvo svijesti, tu božansku iskru u sebi koja je jedina stvarna. I kada je okusimo taj nektar, onda vidimo da je to u stvari smisao svega, da čak i ta bolna iskustva imaju svoj smisao. I tek onda vidimo kad nam je u životu sve ide udobno i fino, u jednom momentu sa stanovišta duha dolazi do neke stagnacije. Znaš, zato sam baš vidjela kod djece bogatih roditelja, koji bukvalno nemaju nikakav izazov u životu. To sam vidjela na studijama u Rimu. Puno je takvih studenata bilo koji su bili jako nesrećni, jer im je sve dato. Nemaju se ni za što za izboriti, ništa ih ne zanima, ništa im nije neki izazov. Znaš, to je isto čudan moment spoznaje, ono kao da je u stvari ta naša bolna iskustva imaju svoju višu ulogu. I da stvarno čovjek kad prođe sve te uspone, padove, mrak, svjetlo i kad spozna taj iskustveno nešto u sebi, onda ima šta i da da, ima šta da podijeli. Onda razumije druge bolje, ima dublje saosjećanje i empatiju. Znači, i sve to je u stvari nas čini još humanijim i još boljim. Tako da sve ima jedan duboki smisao. I još pogotovo kad se otvorimo za aspekt karme, koja je mnogo duboka priča, karmički zakoni i viši smisao svega što nam se dešava, viši smisao svega što nam predstavlja i bol i veliku radost. Jer različitim ljudima različite stvari predstavljaju viši interes, bol ili radost. Devi, pravkar je šla tvoja autobiografija, na Amazonu jo je že možno kupiti in zelo me zanima, uvod je pravzaprav zelo pomenljiv, govori, ta ženska je nosila številna imena, številne nazive in številne usode, preden je prišla do Devi, pravi tako, kot te zdaj poznamo danes. Kaj se skriva za to zgodbo? Svako od nas ima određene uloge koje igra u životu i samo društvo nam nameće neke okvire u koje nas se stavlja. Na mom životnom putu prvo sam prošla rat u bivšoj Jugoslaviji, onda su mi se otvorile neverovatne prilike kroz stipendije, jedna u Rimu u Italiji, druga u Americi, pa onda sam dobila divan, baš dobro plaćen posao u Dubaju i sve izgledalo da je super i onda ogromni padovi, pa usponi, pa padovi. I onda dolazi ta faza gdje upoznajem Mohanđija i počinjem da stvarno otkrivam sebe, ja kao žena, pored jednog muškarca koji je spoznao sebe i koji postaje moje ogledalo. Tražim svoj autentični izražaj. I tu ulazim u jednu dinamiku gdje ljudima na zapadu, kad god sam ovdje na Balkanu, izgledam kao da sam previše Indijka, ono kao da ja sad izigravam neku Indiku. A ljudima iz Indije izgledam kao previše sam zapadna, nikome nisam bila dobra, ni jednima sam previše ovo, drugima sam previše ono. I prošla sam kroz tu jednu fazu gdje sam ja tražila ko sam ja zaista, koji je moj pravi izražaj. I presudan moment u pronalaženju sebe je bio jedan sveti dragocjeni moment kad sam primila energetski transfer na treće oko, to se zove Shaktipat u Indiji, od Mohanđija. I u tom momentu se energetski ili u svijesti pojavio veliki majstor pod imenom Shirdi Sai Baba. On je živio u 20. stoljeću i on je bio prvi duhovni učitelj, čak ga smatraju avatarom, otvorenjem božanske svijesti, koji je imao pratioce iz svih religija. Znači, on je prvi spajao i hinduse, i muslimane, i hrišćane, i sike, i džejniste, i svi su kod njega dolazili. Upravo zbog jačine tog njegovog svetog prisustva. Znači, i
taj Shirdi Sai Baba je postao jako važno sveto prisustvo u mom životu od kad sam upoznala Mohanđija naročito. I u tokom tog Shakti pada, prenosa energije na više čakre, baš specifično čelo i na teme, mi je rekao nešto što mi je stvarno se urezalo duboko. On mi je rekao, najviša verzija tebe je Djeva Marija. I sad ja sam bila onako u šoku. Najviša verzija mene je Božanska majka. Jel? I to je toliko bilo meni moćno i duboko. I onda sam počela da se prisjećam da su u stvari moja najdublja iskustva spontano koja su mi se dešavala i u manastirima i prije dok sam tokom rata u bivšoj Jugoslaviji uvijek bila povezana sa principom Božanske majke. Jel? I da je ta energija prva moja, najbliža meni, to je ta frekvencija, jel, s kojom se ja povezujem, koja rezonuje sa mnom. I onda sam ja u Indiji spoznala da postoji jedna moćna stvar koju oni rade, to je da svoje djeci, otrocima, jel, daju imena koja su božanska, da bi ta energija, ta vibracija počela da živi u njima, jel? Jer kad tebe svakog dana bar 10 puta neko zove po tvom imenu, jel? I ako je to tvoje ime ima visoku vibraciju, onda ta vibracija ti stalno dolazi. Jel? I ti sam sebe počneš da poistovjećuješ sa tom energijom. Jer gdje ide naša pažnja i naša energija, gdje ide naša pažnja, tu ide naša energija i ta energija počinje da živi u nama. Jel? I onda sam ja napravila svjesni izbor da promijenim svoje ime u Devi. To je bilo 2015. godine. I tad je to bio jedan tako moćan energetski trenutak. Znaš, zato što malo je to prečudno bilo ljudima sa naših prostora, kao što ti prozvala sebe Devi, kao više nisi Biljana, nego si Devi. Mislim, to je tako čudno, kao šta se to, kako možeš promijeniti svoje ime? Pa ja kažem, svako ima pravo da iznova sebe otkrije i iskaže. Ništa nije zacrtano. I to ne znači da ja ne poštujem svoje korijene, nego ja sam došla do momenta svoje duhovne nadogradnje, gdje sam identifikovala tu specifičnu vibraciju sa kojom želim da se spojim. I svako od nas ima taj moment da napravi svoj lični izbor i da uđe v svoj višji izražaj. Kako se je od leta 2015 tebi življenje spremenilo, oziroma ni nujno na zunaju, na znotraj? Kaj se je dogajalo zadnjih 7-8 let od tega, ko si sprejela ta naziv Devi, ne? In ali je to končni naziv, ali je lahko še kaj drugega? Pa kad sam se udala za Mohanđija, to je bilo 2010. godine, mi se prezime promijenilo u Mohan, zato što je jako zanimljivo, na jugu Indije muževljevo ime postoje ženino prezime, što je bilo jako čudno za prihvatiti isto kod matičarke, ona mi je bila kao, kako je to moguće, pa nije htjela da se složi, pa sam morala sudskim procesom, zakonskim putem mijenjati prezime i to imam hrvatski pasoš i srpski pasoš, tako da sam to 2,5 mjeseca sam to radila da bi postala Biljana Mohan i onda 4 godine kasnije odlučim da budem Devi Mohan, tako da je tek to zakompliciralo sve. Da, ali primetila sam da kad sam promijenila ime, prvo su došli testovi gdje sam ja morala proći određene teže momente i osude ljudi i određene napade energetske da bi ja stvarno stala iza te svoje istine, znaš. I to je, recimo, Sai Baba, on kaže, nema diplomiranja bez ispita. No graduation without examination. Znaš, i to je stvarno jedna istina životna i to vjerujem da i drugi gledalci će moći povežu sa svojim životom. Kad izaberimo nešto više, onda moramo proći neki test, prvenstveno da sami sebi dokažemo da stvarno biramo to. Moramo stati iza svoje istine, znaš, i šta god neko kazao, mislio, sprdao se, ismejavao ili kritikovao, u jednom momentu čovjek mora stati iza svoje istine, znaš, i ja sam uvijek vidjela sebe kao jedan most koji spaja istok i zapad. Ja sam tokom iskustva bliskog smrti, kad mi je duša izašla iz tijela,
vidjela sebe ko zaista jesam, doživjela sebe van tijela. I onda kad sam poslata sam nazad sa porukom nije došlo tvoje vrijeme, nisi ispunila da umrem, jel? Nije došlo moje vrijeme, jer nisi ispunila svoju misiju. A tvoja misija je da služiš jedinstvu. Znaš, i tu je krenuo taj moj put. To je bilo na Kosovu kad sam radila za Ujedinjene nacije 99. godine. Tad se to desilo i od tada sam ja krenula da tražim šta znači to da služim jedinstvu. Znaš, na koji način. I taj moj put me vodio sve do ovog našeg duhovnog puta iskustvene duhovnosti. Znaš, gdje poštivamo religije iz kojih smo došli, poštujemo svačiji lični izbor, ali prepoznaš taj put gdje uvijek postoje te unutrašnje potvrde koje su moćne i jasne kroz direktno unutrašnje iskustvo. I tek tada to nešto postaje tvoja istina. I onda ima test da staneš iza svoje istine. I kad staneš, onda ulaziš u tu svoju punu energiju, autentičnu, neustrašivu. Nema više potrebe da se nešto dokaže, nema više straha. Jednostavno čovjek uđe u svoje cipele. Pravzaprav govoriš zdaj v duhovni poti, govoriš o spoznavanju svetlobe preko teme, preko bolečine. Hkrati pa si tudi ti doživela obilje Dubaja, obilje Amerike. Dobila si štipendijo v vrednosti, ne vem, takrat je bilo to 40,000 dolarjev, da si lahko prišla v Rim, študirala mirovne študije. Skratka, pri tebi vidim res to pravzaprav... kako bi rekla, skoraj malo kontroverznost poti. Na eni strani veliko obilje, veliko bogatstvo, veliko priložnosti doživeti vse mogoče stvari, pa na drugi strani doživetje vojne, doživetje revščine, doživetje izgub in tako naprej. So to te izkušnje, ki so te zgradile do česa, kako danes živiš? Da, znaš što je zanimljivo je sve to što sve te iskušnje su stvorile moju intimnost sa božanskom silom. Ja Boga doživljavam kao jedno polje svijesti, koje je svuda prisutno u meni, oko mene, koje je živo, koje vibrira, koje ti daje i uzima zarad tvog dobra. I kad jednom počnemo da se obraćamo božanskoj sili i predamo sebe, predamo svoju životnu energiju, volju zarad dobrobit drugih i onda vidimo kako nam se vraća. Znaš, to je toliko magično. U stvari, cijela moja knjiga je priča ulaska u dubinu intime sa božanskom silom. Znaš, i te stipendije, kako su mi došle su u tim momentima kad sam već bila na ivici. Znaš, i to puno ljudi kažu, kad izabereš nešto uzvišeno, nešto što je mnogo više od tebe samog i onda si spreman da hodaš i jednostavno ideš sa vjerom, onda prvo prolaziš kroz neki test, kroz neki vakum gdje ništa više nema smisla, gdje osjećaš ja dalje više ne mogu, ali i ako nastaviš i dalje, samo daš sve od sebe, u jednom momentu se samo otvori se milost i onda dolazi takva ogromna radost. I onda dolazi želja da to podijeliš sa drugima i da to i dalje raste i da cvjeta. I to je toliko prelijepo. Jer ovaj moment kad sam ja dobila tu stipendiju, ja sam već polako tonula. Znaš, ja sam već tonula u neki mrak i mislila sam, pa ja sam bila naivna što sam mislila da ću ja doći na to Kosovo i tu raditi i zaraditi novce za studije. Jer te moje studije koštaju na desetine hiljada eura, a ja svakog mjeseca zaradim možda 1.000. Znaš, koliko ću ja godina morat tamo raditi, a ne mogu više preživjeti. Znači, to je jednostavno neprijateljska teritorija. Znaš, uvijek imaš neke ljude koji su jako veliki bol doživjeli i zaslijepila ih mržnja i imaš te mentalno malo poremećene, straumirane ljude koji idu i ubijaju. I sad ti si okružen takvim ljudima i svi znaju da sam Srpkinja, ja tamo hodam kao hodajuća meta.
svaki dan i nemam nikakvog bodyguarda, jer to je bila moja slobodna volja da odem tamo raditi. U isto vrijeme se ne mogu vratiti u Srbiju, jer je u to vrijeme bio Milošević na vlasti i on je rekao da svi Srbi koji rade za te internacionalne institucije su izdajice. Tako da ja nemam nikakve prilike ni u Srbiji, a ne mogu ni tamo da ostanem, znači niti vamo, niti tamo. I polako sam bila krenula tonut. I onda je došao taj moment otvaranja u vjeru, u svjetlost i odjednom kad se pojavila se prva stipendija, to je bila prva takva stipendija koja se pojavila. Ali shvatiš da je to došlo iz misli jednog čovjeka, jednog Amerikanca u Rimu koji je bio prije ambasador Amerike u Latinoamerici, koji je čovjek diplomata, edukovan, divan čovjek, zove se James Cregan. I on je samo se probudio jednog dana sa mišlju, a što ne bismo mi dali stipendiju za Balkan? A ja sam se u to vrijeme molila za to. Znači, zato ja kažem, ja sam se molila za tu priliku, ja sam shvatila da me je meni jedina šansa da mi neko pokloni šansu da me osnaži kroz edukaciju, da bi ja ostvarila svoj san. Ja sam za taj san došla da rizikovati svoj život. Ja sam išla na to Kosovo, rizikovala svoj život zarad smog sna studija. I onda sam shvatila da su te studije preskupe i ja sad niti mogu nazad, niti mogu nastaviti tamo. I onda sam se počela moliti za tu stipendiju i ona se pojavila. Mislim, ja sam bila prva koja sam je osvojila. Ona i dan danas postoji. Oni dalje nude tu stipendiju, ali ja sam bila prva kad se pojavila ta stipendija. Ja kad sam dobila tih $40,000, znači ja sam dobila krila. Znači, to je bilo nevjerovatno moćno i stvarno neću nikad zaboraviti. Ja sam to shvatila kao poklon od Boga. To je bilo namijenjeno za mene, znaš. I zato sam, poslije se pojavila još jedna, koja je bila isto nevjerovatna, još $40,000 za taj magisterij u Americi. I to mi je isto bila jedna velika lekcija. Jer, znaš, mi neke stvari osuđujemo. Recimo, ja sam osuđivala te brza hrana, pošto sam ja veganka. I prvo sam bila vegetarijanka, pa onda veganka. Ja nikad ne jedem meso, ali naročito ne volim to je fast food i cijeli taj životni stil, pogotovo Amerikanci, Coca-Cola i hamburgeri i pomfrit, samo to jedu. I zamisli da ja dobijem stipendiju od žene osnivača McDonald'sa, Kroc, znači John B. Kroc je supruga od tog osnivača McDonald'sa i međutim ona je jednostavno divna žena koja je naslijedila sav taj novac i njen muž je umro i ona je ostala sa tim novcem i ona je željela da taj novac pokloni u neke više svrhe i u tom momentu njoj je bila ideja da to budu mirovne studije za studente iz ratom pogođenih područja koji su se istakli na onaj način, imaju dobre ocjene. U opisu tih predispozicija za tu stipendiju sam opisana ja to već jesam, ja ne moram ništa drugo da uradim, samo taj svoj život da predstavim kao istinu onog što je. Ja dobijam tu stipendiju. Znači, meni se to otvorilo, znaš. I to je opet, kroz tu ženu, opet od božanske sile meni došlo. Znači, ja sam samo prepoznala taj dar. I znaš, kad sam primila sve te darove, ja sam u jednom momentu osjetila, sad je došlo vreme da ja dam nazad iz sebe. Počela sam tražiti na koji način ću ja sad darivati drugima i biti ja instrument božanske sile da se kroz mene daje. I tu je onda počeo moj pravi život. Taj moment kad čovjek uđe u davanje je moment kad stvarno počnemo da živimo. Znači, to je nešto što ja svima kažem. Ali ne moraš ti biti bogataš da bi davao. Znaš, nije to stvar novca, to je stvar tvog srca i tvoje volje da daš svoj autentični doprinos. Iz svoje istine, iz svoje spoznaje, iz svog iskustva. Torej, kaj Devi daje človeku? Ali Devi daje ženski, daje človeku? Rekla si, želela sem, ko sem enkrat preživela izkušnjo bližnje smrti, sem si obljubila, če bom preživela, če bo moje življenje šlo naprej, dajala bom svetu, človeštvu. Kaj daješ in kaj zate pomeni dajeti človeštvu? Prvo je trajao nekih 10 godina moj put otkrivanja šta ja to imam da dam. Znaš, to nije sve došlo odmah u tom momentu. Krenulo je sa humanitarnim radom jer to svi možemo. Svi možemo
dati nešto od svog novca ili dati svoje vrijeme. I ta želja, duboka želja da se bavim humanitarnim radom me je dovela do Mohandžija. Samo zato što sam ja imala duboku, iskrenu želju da služim drugima. Znaš, i taj moment kad sam poželjela, ja sam imala super plaćen posao, neke, na primjer, $3.500 mesečno u Dubaju. Živjela sam u vili pored mora, išla sam na salsu, na scuba diving, na yoga trening, na noćni izlasci, putovanja. Kaj si delala u Dubaju? Aha, ja, pa to je zanimljiva priča. Izrodila se na sljedeći način. Znači, ja sam kad sam bila na Kosovu, ja sam uzela neplaćeno 2 tjedna da volontiram u manastiru, Pećka patrijaršija, koja je u stvari jedno od glavnih manastira Srpske pravoslavne crkve. I ja nisam imala pojma ni da tu dolazi patrijarh Pavle, ni šta se tamo dešava. Ja sam samo posjetila taj manastir, ja sam vidjela da oni nemaju prevodioca, a da se stvarno neke velike stvari tamo dešavaju i njima treba pomoć. I ja sam tražila odmor, nisu mi dali i uzela sam neplaćeno. Rekao, nema veze, 2 tjedna, to je moj doprinos. I onda kad sam bila tamo, njima se svidio moj prevod. Ja sam stvarno profesionalno radila taj prevod sa engleskog na srpsko-hrvatski i obrnuto. I onda se desilo da je u aprilu bio na Uskrs, se pojavio patrijarh Pavle i oni su mene izabrali da ja prevodim na tom sastanku gdje su bili najveći funkcioneri Ujedinjenih nacija, Europske unije, OEPS-a, State Departmenta, NATO-a, KFOR-a i slično. Znači, i jedan od tih ljudi je bio određeni gospodin Henry, koji je u to vrijeme radio za State Department. I on je mene zapamtio. I godinama kasnije ja završavam taj magisterij, svašta mi se izdešavalo i ja u Dubaju sretnem njega slučajno. U World Trade Center je bio neki događaj, nešto i mi se sretnemo i on mene prepozna. Kaže, zar nisi ti ona devojka što je prevodila u onom manastiru? Ja kao ne mogu da vjerujem. Zar nisi sad ti te sinhronicitete, znaš. I onda ja sam tad radila kao office manager u nekoj firmici i on mi ponudi, on kaže, on otvara svoju firmu u Dubaju, jer on više ne radi za State Department, nego kao radi neku logistiku, na neki način povezano sa State Departmentom, ali njegova je firma i njemu sad treba lica njegove firme da radi i management, i PR, i admin, i sve živo. I ja sam bila prva. I sad, ta njegova firma je tako brzo rasla da sam ja u roku od ni godinu dana postala direktor administracije, zato što su stalno novi dolazili, a ja sam bila prva i nekako je moj rating išao gore, a i plata, razumiješ. Tako da, to je sve bilo tako nevjerojatno. Ja sam bila mlada i tolike i odgovornosti i plata i sve to, neka ta brzina se dešavala, znaš. Ali ja sam shvatila kasnije da sam ja to iskustvo morala proći da zadovoljim taj izbjeglički dio sebe koji je tražio luksuz. Znaš, kad nemaš neko vrijeme, pa onda hoćeš to iskustvo. Ali u jednom momentu spoznaš da koliko šopinga možeš da radiš, koliko ti uživaš u ovom ili onom, shvatiš u jednom momentu da i dalje postoji jedan dio tebe koji nije zadovoljen, koji nije bio srećan. I to sam shvatila da mogu da ispunim tek kad krenem da dajem. Da koliko god sebi uzimala, neću ispuniti taj dio sebe. I to je bilo moje direktno iskustvo i to je nešto što je duhovni učitelj Osho rekao, kao Osho se šalio, znaš, da njemu dolaze samo bogataši. On kaže, ljudi koji nemaju novac, oni su i dalje u iluziji da će biti sretni kad zarade to, kad postignu to, a tek ljudi koji imaju, oni shvate da i dalje postoji taj dio koji je prazan. Jel? I onda kreće duhovni put. Tako da za različite ljude duhovni put kreće na različite načine. Znači ja jesam kroz bol se otvorila, a onda i kroz to imanje. I to mi je pomoglo da se otvorim i da kažem to nije to. Jel? To nije to. I da to je jako važno, čovjek svoj izbor napravi svjesno iz svoje slobodne volje i da to bude jedan moment sazrevanja u svijesti kad ti izabereš nešto. I onda sam rekla, ok, ja želim da služim. I onda sam počela da tražim neku humanitarnu organizaciju koja nije velika, birokratska i to, nego bukvalno mali tim ljudi koji cijelim srcem idu i daju. I tu čujem za tog Mohana koji je imao u to vrijeme Ambucare Charitable Trust,
akronim za to je ACT ili ACT. Tako da taj ACT Foundation je postao u Dubaju u to vreme i oni su fantastične akcije imali. Njih 10, manje od 10 ih je bilo, ali su odrađivali fantastično. I jedan od tih Indijaca koji je radio sa mnom u firmi mi preporuči tog Mohana i sad tu kreće neverovatna količina tih sinkroniciteta. I to su sve neke male stvari, ali kad se tako nagomila jedno sa drugim, ti shvatiš da to božanska sila ti šalje, jer to samo Bog može da napravi toliku količinu poklapanja. Kaj je tebe pritegnilo pri tej organizaciji? Rekla si, zelo zanimive stvari je delala ta humanitarna organizacija. Želela sem biti del te majhne ekipe 10 ljudi. Kaj so počeli takrat? Da, to je bilo 2007. Ja sam taman tad punila 30, jer ja sam 77. Pa da, eto, taman 29-30. I ja tu shvatam da želim da služim. Privuklo me to što su oni, kao prvo nemaju članarinu, ne uzimaju nikakav postotak za sebe, nego sva pomoć koja im bude donirana, sve ide tim siromašnim ljudima, znaš. Nema nikakvih članarina, nema nikakvih pravila na taj način i svi su nekako ekstra inspirisani bili. I onda sam posmatrala odakle dolazi taj duh, znaš. I u stvari sam shvatila da je sve to krenulo iz te duboke, iskrene namjere koju je Mohanji imao, jer je on posvetio tu charity, tu humanitarnu organizaciju svoje ćerki koja je poginula kad je imala 4 godine. Znaš, i on je svoju bol pretvorio u višu svrhu. I sama ta početna namjera, ja uvijek kažem ljudima, budite svjesni svoje namjere. Kad kreneš u nešto, ta namjera ti je tvoj energetski otisak koji onda hvata momentum, hvata zamajac i ide dalje. Znaš, ja sam prepoznala dubinu čistote namjere u toj ACT fondaciji i čistote srca toga Mohanđija, znaš. I stvarno mu nisam prišla na početku sa željom da se mi nešto smuvamo, da mi budemo momak i devojka. Nisam se uopšte trudila da ja ostavim utisak na njega. Ja sam samo došla da volontiram. I to je samo bio početak. Kad sam ja krenula sa Mohanđijem u interakciju, to je sad u knjizi sam opisala gomilu tih, to je tako zanimljivo kao to ni Hollywood ne može da osmisli, razumiješ, to je bilo uključujući telepatske komunikacije. Međutim, onda je krenulo ta hemija između nas i jedna duboka priča koja se tu rodila i jedna iskrena ljubav, ali uopšte nije bilo planirano. I tu su se ubacili duhovni majstori sa viših razina svijesti, pogotovo taj Sai Baba, koji je počeo telepatski da nas spaja, da daje neka navodila, što vi kažete. I to je onda krenulo i ja se onda sjetim da sam ja tražila od tog Sai Babe kad sam bila kod njega, skoro godinu dana ranije. Ja sam mu rekla, ako se ikad budem udavala, to može biti samo neko ko služi svijetu i ja zajedno sa njim služim i neko ko je masterirao jer ja neću biti sa čovjekom koji je uvijek slabiji od mene. Meni malo je bilo problem što su mene zaljubljivali često muškarci koji su ili oženjeni ili su slabiji od mene i onda meni to malo dosadi i onda ja želim da izađem iz te veze i onda mu slomim srce. I onda mi to bude jako energetski teško. Tako sam ja jako pažljivo birala s kim ću ući u vezu i nisam tako lako, uopšte nisam imala puno veza u životu, znaš, jer ja ne mogu da ne idem u dubinu. A kada idem u dubinu, ako je muškarac slabiji od mene, onda to nekako meni dosadi, znaš. I onda sam ja shvatila, ako ću ikad biti sa muškarcem, to može biti samo neko ko je već masterirao i koji je na neki način i meni i duhovni autoritet. Jer mene neće impresionirati muškarac koji ima novac ili velike mišiće ili ne znam ti ništa. Znači, mene impresionira dubina, a prvenstveno duhovna dubina. Znači, ja sam imala jasnoću što ja tražim, nego samo sam se brinula, rekao, da li uopće postoji takav muškarac koji je spreman da uđe u vezu, jer obično takvi duhovni majstori su u nekim pećinama, meditiraju ili su u celibatu, znaš. I onda
Sai Baba mi je pomogao da nađem jednog takvog muškarca. In kakšno je življenje? Zdaj, če si predstavljam, vaša organizacija ima sedež po ogromno državah sveta, praktično ves čas ste na poti, ves čas na letalih, tvoj mož Muhandži je zdaj praznoval rojstni dan v Indiji, ti se trenutno javljaš iz Indije, 3 dni slavja, kamor so prišli ljudje iz celega sveta. Mislim, ne predstavljam si, kakšen je to, recimo, zakon s takim človekom. Da, pa prvenstveno ono što mene održava na ovom putu je ta svježina iskustva. To ti je kao da uvijek piješ vodu sa izvora. Znaš, uvijek je novo. I koliko god ti nešto očekuješ jer misliš da imaš predstavu šta će se desiti, uvijek se nešto magično novo desi. Znaš, uvijek neka tako osjetiš taj ukus energije izvora ili božanske ljubavi. Znači, to je taj osjećaj da to što radimo je podržano od strane više svijesti, od strane božanske ljubavi. Znaš, i to je ta najveća radost. Ne mogu da kažem da je lako, jer ponekad bude jako intenzivno. Jako je velika brzina dešavanja i broj ljudi i svih tih akcija koje se izdešavaju i onda prosto čovjek trčiš, znaš, u jednom momentu jedan dio tebe je kao, ovaj ljudski dio tebe kao ovo je više nemoguće za izdržati, a ovaj drugi dio tebe koji se prepusti, onda vidiš da ti dolazi snaga, da možeš funkcionirati sa 4 sata spavanja i stalno pakovat, raspakovat, ići gore, ići dolje, izjave za štampu, novo preslačenje, novo ovo, ajmo ono. Mislim, ne može to svako. Neki ljudi se raspadaju. Meni je, kad sam uz Mohandžija, ta energija uz mene. I ja sam naučila da se fokusiram na centralnu osu i da vizualiziram to kao jedan kotač koji se ovako okreće, a ako sam ja u centru, onda mi brzina ne smeta. Znaš, jer on je nama objasnio. Evo, pokušat ću biti kratka. Znači, mi svi funkcioniramo u 3 stanja. To u Indiji zovu tamas, satva, rađas. Tamas je ovo letargično stanje. Gdje taj osjećaj samo da malo se izležavam ispred televizora, da me niko ne smeta, malo da se opustim, znaš, i to je, ali ako previše smo u tome, ulazimo u lenjost. Znaš, i najgore kad se desi lenjost duha, kad ti se ništa više ne da, to je totalni tamas i to je plodno tlo za depresiju, za alkohol, za sve te zamke koje te vuku u veću težinu i mrak. Onda suprotno, na drugoj strani je rađas. To su te aktivnosti. Znaš, ljudi koji i kad sjednu, oni tresu nogu, ne mogu se nikako umiriti, stalno moraju nešto raditi. Ako ne rade, nije im dobro. Imaš ljude koji su u rađasu konstantno, ali to je jedan ekstrem, znaš. Najbolje je ovo satva ili satvično, balansirano stanje, koje je u stvari povezano sa centralnom osom. To su naše stepenice ka nebu, taj centralni meridijan u kome jedino može organskim putem, kad to zaslužimo, energetski i karmički, da nam se podiže ta sveta energija koju zovu kundalini u Indiji. I da li neko zna za kundalini ili ne zna, ne može da ima iskustvo više svijesti ako se ta energija nije podigla u više centre. Tako da u nekim, recimo u hrišćanstvu ili islamu, oni ne znaju za tu kundalini, ali imaju to isto iskustvo. Tako da neki to zovu sveti duh, znači imaju razna imena, ali sve to se svodi na isto iskustveno. Kroz čistotu, kroz milost, kroz ljubav se otvara put za tu božansku energiju. Sad ona ti ćeš vidjeti recimo ljudi koji rade, odrađuju bilo šta za božansku silu, nikad nisu u lenjosti. Ili nikad nisu krajnje agresivni, nervozni, živčani. Ja? Ne, oni su u toj centralnoj osi, u tom balansiranom stanju. Oni su brzi, efikasni, ali smireni. Znaš, i to je onda točno ta točka u sredini kotača, jel? Mohandži kaže, kad imate ovaj fen na plafonu koji se jako brzo vrti, ti ne vidiš ove latice od fena, te dijelove, vidiš samo jedan krug. Jer se toliko brzo vrti da vidiš samo taj krug. Tako isto i duhovni majstori kad uđu u tu satvičnu energiju, oni odrađuju mnogo više nego obični ljudi, zato što je njima to prirodno stanje.
Znači oni jednostavno se prepuste i ta energija, ta brzina, ta efikasnost, evo recimo primjer Isus Hrist, on je od 30. do 33. u te 3 godine života postigao toliko toga da je čitava svjetska religija se napravila od toga, razumeš, takva efikasnost djelovanja. On je imel Marijo Magdaleno, ne? Zdaj je to nismo več v tisti stari zgodovini, ko se tega ni priznala, ampak Jezus je imel Marijo Magdaleno za svojo drugo polovico, duhovno žensko in tudi za potomstvo, ne? Kot že prihajajo ven informacije že kar nekaj let. Da, pa evo ja sam pisala u svojoj knjizi ja sam živjela u to vreme i poznavala sam Mariju Magdalenu, ali ja sam už radila ovo nehipnotička regresija i ušla sam u taj život, vidjela sam sebe koliko sam imala godina, što sam radila, i onda sam preskakala, vodio me taj čovjek koji je radio tu regresiju, vodio me u te neke ključne momente i ne mogu da kažem da sam vidjela da su oni imali djecu, ali sam vidjela 100% da ona nije bila prostitutka, da je bila iz bogate porodice, jer ja sam bila dio jednog bijelog kruga žena koji smo radili energetska iscjeljivanja i jedna od tih važnih informacija je bila i uloga Marije Magdalene u životu Ješuje bin Josifa ili ti Isusa Hrista. Hrist je njegov titula, to nije bilo njegovo ime. Tako da ja vjerujem iz onog što sam ja vidjela da u vrijeme kad sam ja tamo živjela njega nije bilo. Meni je bliskija bila Djeva Marija, njegova majka, s njom sam se najviše družila i povremeno sa Marijom Magdalenom, koja je podržavala sve nas koji smo radili energetski rad i rad sa biljnim preparatima, kristalima i energijom. Znači, to je zvao se bijeli krug žena na Maslinovoj gori. Meni je bila velika želja da postanem dio tog kruga i to nije lako postati jer je potrebna određena čistota energije da te prime te žene. Međutim, one su mene primile i onda je tu krenuo taj moj put i mi smo se nekad znali sastajati u dvorištu Marije Magdalene, koje je bilo jako lijepo, onako sa vinovom lozom, lijepo uređeno, veliko. Znači, ona je dolazila iz jedne bogate porodice i nije bilo nikakvog razloga da ona bude neka prostitutka. Meni se ta priča o prostitutki nigdje ne uklapa u ono što sam ja vidjela u svojoj regresiji. I zato ja kažem da je po meni to jedna izmišljotina patrijarhalnog društva u kome živimo zadnjih 10.000 godina. Tako da taj dio ne podržavam. Nisam imala potvrdu da su njih dvoje imali sad neke otroke, ali da je ljubav između njih postojala, to je bila takva duboka ljubav i poklapanje i njena hrabrost da do zadnjeg momenta stoji uz njega i da drži prostor. Ona je energetski držala prostor za njega tokom raspeća, što može učiniti samo jedna moćna, hrabra žena čija ljubav je toliko velika da prevazilazi svaki strah i svaku bol. To je ta dubina ženskog principa. To znaju sve majke koje su rađale i kad krenu ti trudovi, ta bol i ta snaga koju pronalaziš kad uroniš u bol iz nesebičnosti, iz ljubavi. Znaš, i to je dubina svetog ženskog principa ona je bila oličenje te energije i po meni zaslužuje mnogo veće poštovanje nego što je dato. I nije bilo slučajno to da ga je ona nakon vaskrsenja ga je prva ona našla. Jer zašto se nije to javilo nekom od drugih apostola? Ne, ona je bila broj 1 apostol. Znaš, ja kažem, evo iz mog iskustva sa mohandžijom, mogu da kažem da čak ako i jesu imali intimne odnose, to ničim nije umanjilo dubinu duhovnosti ni njega ni nje. Jer intimnost između muškarca i žene koji se toliko duboko prožimaju i vole i zajedno služe jednoj višoj svrsi je u stvari sveta. To nije seks u smislu prostituisanja ili seks u smislu nekih nižih energija, jer moguće je osobu spustiti u vibraciji kroz seks, to je tačno, i postoji puno manipulacija. Žene se često isprljaju ako imaju puno partnera koji su niže energije nego one, jer naša materica je sveta. Naša materica su vrata u raj i ničim ne spušta svijest
niti jednog niti drugog, nego dapače još uzvišuje. Još više ide. Tako da ljubav koja se desila između Marije Magdalene i Hrista je bila vidljiva svima koji su bili oko njih. Ona je bila toliko sveta i toliko velika da je ona je bila izabrana da kroz svoju šakt i energiju drži prostor za njega tokom raspeća. Ona mu je davala snagu kroz svoju ljubav. I šta znači držati prostor nekome? Na engleskom to lepo zvuči holding the space. I ti kad imaš prošireno srce koje je jako moćno i kroz dlanove koji su direktno povezani za srce, bukvalno kao oblik materice i oni. Zato žena, ona najbolje drži prostor. Ona saosjeća, ona pušta da kad dođe do boli, da bol prođe kroz taj prostor i da protiče, da ne dođe do zastoja, znaš, da ne dođe do otpora. Jer ponekad su naši duhovni zadaci tako veliki da su preveliki su za preveliki su za doživljaj nas kao ograničenih fizičkih bića. Samo kad čovjek povjeruje da nešto više od toga, može da preživi tu vrstu izazova. Ako zamislimo sebe da smo stavljeni u poziciju Isusa Hrista gdje je on jednostavno kao duša stao iza svoje istine, kad je on rekao ja i moj otac smo jedno. I šta god da su ovi drugi koji su ga osuđivali, smejavali, iz toga izvukli, on je samo svjedočio svoju istinu. I on bi izgubio sebe da je lagao. On je vidio u kom to smjeru ide. Ja sam znala, iz te regresije sam vidjela da je on već znao šta će se desiti. Djeva Marija je znala, Marija Magdalena je znala. Znaš, to se već, ne moraš biti na tom nivou duhovnosti da imaš tu jasnu intuiciju, da dolazi taj jedan strašan vihor mračni koji nosi sve pred sobom i sad imati snage proći kroz to. Jer je to bila kombinacija najcrnjih energija unižavanja i boli i mučenja. Znaš, to nije samo neko dođe i ubijete, nego ta agonija koju moraš proći i nikako da prođe, nikako da prestane. I sad ona, Marija Magdalena, je držala prostor za njega kroz to. Koliko je morala biti velika njena bol, da to sve svjedoči, gleda i da je dalje jednostavno srce se ne okrene u mržnju protiv tih koji to rade, nego da si u prihvatanju. Znaš koliko je to veliko? To je toliko veliko da je vječno i nemjerljivo. Znaš? I zato kažem, dolazi vrijeme kada ćemo mi kao čovječanstvo dati priznanje toj ženskoj energiji koja je stala iza njega. Jer pitanje je da bi on to izdržao da nije bilo nje koja je držala. Da nije bilo majke koja ga je odgojila i iznjegovala u toj energiji svijesti, da bude svoj najveći izražaj. Da nije bilo te Indije u koju on putovao, jer u Bibliji ima pauza od nekih 20 godina, nema ga. Gdje je bio? Trgovačkim brodom je išao u Indiju i postoje, pogotovo na sjeveru Indije, postoje dokazi da je Isa, to je ime njegovo bilo u Indiji, da se oglasio više puta u vezi kastinskog sistema, određenih stvari koje on vidio kao nepravdu. Znači, on je bio meditirao na nekim moćnim mjestima, njemu su se javljali ti uzvišeni jogi i majstori i on je tu bio pripreman za svoj zadatak i kad je bio spreman, on se vratio. Jel? Tako da Indija je zemlja koja je koljevka duhovnih majstora. Indija možda nije ekonomski najveća sila, mada je sad na putu i da se tu uzdigne, ali ono što nam je Indija dala je upravo dubina duhovnosti. I to svako ko iole iskren priznaje taj doprinos koji je Indija dala. Meni je Indija, pogotovo ta vedska Indija, duboko u mom srcu. Osjećam toliku duboku povezanost i ljubav i pogotovo osjećam tu povezanost sa našim regionom, jer kroz jezik sanskrit i naš jezik vidimo povezanost. Tako da sad dolazi vrijeme kad se ta istina otkriva, kad se sve istine otkrivaju, sve ove manipulacije koje smo doživjeli od političara, istoričara, ekonomista, svih tih lobija, sad se to sve negde
obrađuje i polako ta istina izlazi van. Više niko ne može zaustaviti. Znači, potrebno je samo da ljudi, evo kao što sam ja hrabro stala iza svoje istine, jer znam da će me neki osuđivati koji su možda u hrišćanskoj dogmi ili koji ima neka druga shvatanja. Ja sam u svojoj autobiografiji samo iskazala svoju istinu, prateći primjer Isusa Hrista. Ja sam šta god ko rekao, neka kaže, ovo je moje direktno iskustvo, ovo je moja istina i ja sam samo tu da je podijelim. A sad, ko će šta iz toga dobiti, to je do njih. Ja samo znam što je bilo, ja sam osjetila u ovom momentu da ova knjiga mora izaći iz mene i to se desilo sad. I baš je bio jedan moćan duhovni put, tih 2 mjeseca pisanja te knjige, tako bilo intenzivno. Počeli su ljudi da me sanjaju, da mi se javljaju. Osjetila sam da sam se rasplinula u tom polju svijesti i da nešto veliko izlazi kroz mene. Jučer sam tek objavila tu knjigu i evo ti si mi prva osoba koja me intervjuiše, tako da znaš. Da. Ekskluzivno za Sloveniju i Balkan, tako da evo ovo je taj moment gdje mogu da kažem da to je kao kad se skineš gol, meni to je takav osjećaj. Ja sam se skinula gola u toj knjizi i evo to sam ja, to je moja istina i to je moje iskustvo i samo ga puštam da zaplovi kroz svijet. Eto, to je taj osjećaj. Res si navdihujoča, res si navdih, hvala ti za to. Mislim, nimam besed, zgodbo iz tvoje regresije, za ta uvid v košček zgodovine, ki traja še danes in vodi svet, en del sveta še danes. Zelo se veselim, da boš prišla tudi med nas, Slovence, da boš v naši organizaciji vodila predavanje v mesecu maju letos že, v tistem vikendu 12. 13. maja bomo Devi lahko slišali na predavanju Pot do obilja v Sloveniji. Več podatkov bomo v opisu videa napisali, bomo delili tudi preko družbenih omrežij. Skratka, Devi, veselim se tudi še kakšnega najinega intervjuja za naš kanal. Hvala ti za svojo izkušnjo, za odprtost, za vso tvojo energijo, moč, dobro voljo, ženskost. Skratka, za ves ta pogum tvojega življenja in da si to delila z nami. In zelo se veselim sodelovanja in nadaljevanja. Ja, hvala te, nešto suza mi krenula, sad kad si pričala. Hvala ti, tvoja energija je divna, jako mi je drago da smo se povezali. Evo baš da kažem slušateljima, kod Milana Nikolića iz Zana sam u sred pisanja knjige, kad sam pisala dio o Sacred Feminine, sveti ženski princip, u tom momentu saznajem da dolazi taj Milan Nikolić iz Zano, imam ogromnu intuiciju da ja sad trebam tamo ići. I pitam se, Bože, a toliko mi je frka da svaki minut mi je zlatan, meni se žuri, znaš, da bi završila knjigu na Mohanđev rođendan, jer to sam se dala kao cilj. I kao, zašto ja sad idem tamo? Ali kad ja vjerujem toj svojoj intuiciji, nikad me nije iznevjerila, znaš, uvijek znam. Tako da, tu je tako došlo nekih moćnih momenata, stvari koje je govorio Milan su bile tako divne i onda si me ti intervjuisala i si ti organizirala taj događaj. I ja sam samo rekla da sam osjetila tu poznatu energiju protoka energije. Znaš, mi smo, kao i Milan, ja sam otvorena da kroz mene ta energija teče. Jer to je taj osjećaj kad više nisi u toj potrebi da ostaviš utisak na nekoga, da nekog impresioniraš, da nešto dokažeš. Ne, samo da se isprazniš iz svega toga i da to kao jedna moćna rijeka protiče kroz tebe. I zato su ti i riječi i ti energetski procesi toliko moćni jer mi znamo da mi ne činimo ništa. Znaš, i to kad ti jednom ta spoznaja dođe i pustiš se i onda se dešavaju te magične, predivne stvari i onda se svi kroz tu božansku energiju povežemo na tako jedan predivan način, tako da i ti procesi koji su meni s godinama polako počeli dolaziti u moju svijest su tako predivni, svaki put novi. Tako mi je velika radost da tu energiju podijelim sa ljudima i da se malo bolje upoznamo. I eto, baš mi je drago da ćemo imati taj događaj u maju. Hvala ti, Devi. Hvala.